হয়, এই উচ্ছেদ অভিযানটো কেইবাদিন ধৰিও আমি প্লেন কৰিছোঁ। ইনফেক্ট এইটো বহুত আগতেই কৰিব লগা, 2 বছৰ ধৰি তেওঁলোকক ন'টিচ দিয়া গৈছে। ফৰ্ম এ, ফৰ্ম বি ন'টিচ ৰেলৱে অথৰিটিজে অলৰেডি ছাৰ্ভ কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে ৰেলৱে অথৰিটিজৰ লগত অতদিনে কোঅপাৰেট নকৰিলে। যাৰ কাৰণে আজি আমি পুলিচ প্ৰশাসন ওলাই আহিব লগা হৈছে। তেওঁলোকক ডিউলি ন'টিচ দিয়া হৈছে। এতিয়া আমাৰ মাইকিঙো চলি আছে যাতে তেওঁলোকে ঘৰখিনি খালী কৰি দিয়ক, একো যাতে কেজুৱেলিটি নহওক। আৰু যোনখিনি এৰিয়া হৈছে সেইখিনি 10,078 স্কুৱেৰ মিটাৰৰ ভিতৰত আমাৰ এই 4টা কংক্ৰিট ষ্ট্ৰাকচাৰ পৰিছে, যোনখিনি তেওঁলোকে ইলিগেলি অকুপাই কৰি থৈছে। ৰেল বিভাগৰ অমৃত আঁচনি হয়, এইটো অমৃত, যোনটো আমাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ যোনটো আঁচনি আছে, অমৃত ভাৰত ৰেল ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত এই গোটেই এভিকশ্যনছখিনি এতিয়া চলি আছে। इविक्शन के लिए तो पहले से ए फॉर्म नोटिस दिया गया, फिर उसके बाद बी फॉर्म नोटिस दिया गया, उसके बाद भी लंबा प्रोसीजर दिया गया ताकि ये लोग अपने खुद से हटा ले, लेकिन ये लोग अभी तक नहीं हटा पाए हैं, तो हम लोग को मजबूरन जो है एविक्शन करना पड़ रहा है। क्योंकि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है गवर्नमेंट जो है देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में जो है अमृत भारत स्टेशन डेवलप कर रही है। तो इस वजह से एविक्शन जो है ज़रूरी है करना, ताकि डेवलपमेंट हो सके स्टेशन का।